Pori, take your seat. Hlale phansi Pori urelaxele la. Ngoba angavela hlala uPori athi ngiyabona-ke manje isukile. Last time kwangena incwadi zama-lawyer, kwangena zama-judge, kwangena zabathakathi, kwangena zani kwathiwa hey, nangu umabhoza ufika washaya kwasane lapha. Ngale ndaba le kaPhori. Hey, but hey yangivalela ngaphandle mfethu. Hey, yangivalela ngaphandle. Ngabona ngisadlala ema-TV, angisadlala ema-radio. Hayi wangilambisa uPhori sengishayiteke i-1 mfethu. Angisakhona ukuthola amagigi. Hey kanti ngisukela iKingpin ese-South Africa bafu. Hayi. Angithi wena wakhala ngedunizer nathi engangasazwisisi. Ngizwe enye intwana ikhala ngepiano, ikhala ngeflute, ikhala nge-first part yathi Nigeria wetha la ngingathi yo Illuminati. But yona le vele akusinto efihlwayo bayashayana labantu angisakhuluma la. Bayashayana labantu ku-industry. So lento vele kwamele iphele mfethu. Walile ngendunu wena. Walile ngendunu. Esho kwamele ngize ngibagaye this time mfethu. Yabona ukuthi mfethu sifuna ukudla, sifuna ukuhlafuna. Nami sengicaba uDwansi ke ofunayo makashi mabhoza awusihleplele lapho. Alright osizwe akeze nevaseline umabhoza ose-TV. Uthiyakuni. Hayi ziyakhala mfethu sengicabanga nokuxolisa kuye mfethu ekuthweni. Yakho umuntu amangizala ihlathi bezingaka. Bosidudla nomkhaba usekho. Phori ayingivalele ekhoneni. Eish. Nangu umabhoza ufika washaya kwasane lapha. We know about into yokuthi singathi siyasusana kube ithuthuruthu. Asijoke lento industry nje. Akusijoke into yamampela bayatabuzana labafana laba mfethu. And okuntswembu because manje bengibona lo uQuesta Gufet yabona ngaba nomaphorisa. Yeah. That guy loyana ngihambe naye ama-event amaningi. U-behave angi-understand angizwi ukuthi uyashawa but the way abehave ngakhona manje sekanobusisinyana mani uQuesta Gufet ngihamba nomaphorisa. Qala umsindo ngathi umabhoza kahle wenzeni usuzile washiya kakilo washiya kunjalo wavaya. If you can't beat them join them. Should nawe kumele uyishintshe lento uyilahlelele. That's why ngithe nami because ngibona ngakhona ofuna ukungishaya kulo nyaka lona mfethu ngifuna ifame makangishaya mfethu ofuna ukungishaya mfethu bakangifonele mfethu kamnandi ku TikTok ama-views umabhoza ulimele. Mara ngifuna ama-facts wale tax because we can't just say abantu bayabhayiziseka nani akusikhabo umgosi la mina ngifuna into straight. Wena ukwahoba nile gigi nani wathola kuviyana kunuka amasimba abahlabana abantu bayashawa amajidi kuze baze bangene egamini bayashawa. Asike siringe mfana injani into yenkwayindane in the industry? Into yenkwayindane iyaspana kakhulu but espana kakhulu leli binathi ama-artist wethu mfethu awasena peace balala kabuhlungu because bafuna ifame kumele badunuse ukuthi bashawe ukuthi baze babe right and lento iyafihlwa lena abazali bayazi ukuthi abantwana babo bayashawa. Inga yakho yini ngoba ababhebhe yakho induni bahlabe yami vithi kenye induni not yakho wena ulolande ngoba bakhona abantu abadala no lento into yethu le wena ke ukhalelana ukuthi ngoba ngathi uyaqina wena but nami ngisafuna ukubazama ngibacele kamampela khona ngizokwazi ukuba ne-proof right yabo ngifuna ukubazama ngibacele ukuthi mfethu akuzaba ukungishayisa mfethu because yabona le ndaba kuloku yayikhuluma nabantu lokhu iyaphuma kamampela ngifuna ukubazama ngithi mfethu akungishayise mfethu ngcono kusasa mangimelana ku-scheme ngibe ngikhuluma into engazi into nami ukwangishayisa scheme nami ngishayile mfethu.